الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شبراني برزمهم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة تازي لخدمتنا ساندني تفسير كانوا منهج مفسران دا لخدمت زنابتان دا أبين. الحلقة رابردو باسي دو مدرسي گەورەی مەدرسەی تەفسیرمان کرد پشتیوانی خوای پەروەردگار جل جلاله ئەو جارە باسی مەدرسەکانی تر ئەکەی لە مەدرسەکانی تەفسیر. ئێمە باسمان کرد گوتمان دووبارە یەکەینەوە مەدرسە بە معنە ئەو منهج و میتۆد و ڕێگا و طریق و شێواز و تێفکرینەی کە یاران سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی وسلم هەر یەکێک بە پێی گۆڕانی جوغرافیا و بی ئەو شوێنەکەی خۆیانە تێگەیشتنیان لە بە قورئانی پیرۆز هەبووە درێژە پێدەری هەمان منهجی پێغەمبەر صلی الله تعالی علیه وسلم یارانی پێغەمبەری خوا بوون علیه الصلاة والسلام. یعنی یاران ئەوانیش مامۆستای دیکەیان هەبووە لە یاران، یعنی مامۆستای گەورەی خۆیان هەبووینە، چاویان لێکردینە و هەروە عیلمیان لێوەرگرتینە، لەگەڵیاندا ژیاینە. مەدرسەیەکی دیکە لەو مەدرسانەی کە لە نێو کتێبەکانی ئێمەدا بوونی هەیە و هەروە ڕۆڵێکی گەورەی بینیوە لە خزمەتکردنی تەفسیری قورئانی پیرۆز، مەدرسەی بەسڕەیە. طبعاً بەسڕە و کوفە ئەو کات دوو گوند یاخود دوو شارەدەی گەورە بووینە، ڕۆڵێکی گەورەیان هەیە لە تاریخی ئیسلامیە بەڕاستی. ئەم لە ڕووی زمانەوانی ئێستا لە مەدرسەی نەحویە تەنها دوو مەدرسەمان هەیە، مەدرسەی کوفی و مەدرسەی بەسڕیمان هەنە. يعني أو دو علما أو دو شارات، طبعا دو شار وتاوجي معرفي حضارة إسلامنا بيشي هاتن إسلام تاوجي معرفي نبوون أوانا بەڵام لەگەڵ هیجرەت کردنی پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی علیه وسلم لە بۆ مەدینە و دواتریش پاش پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سەحابەکانی پێغەمبەری خوا کاتێک کە هیجرەتەکەن یانە بەنێو شار و بەنێو شارۆچکەکانی ئاوەدانی ئەو کاتە پەرت و بڵاوە بن هەرێکیان لە شوێنێک جێگیرەبی تێدا ڕۆڵی یەکجار گەورە دەبینن، وەکەوەی ئەڵێ بوونی سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەو نورێک کە لە پێغەمبەریان وەرگرتیە لە هەر شوێنێکیش کە ئەوانی لێبن بووە بە نور تێدا ڕەنجی داوەتەوە ئەو نورە و لە هەمان کاتێشدا دەور و پشتی خۆیان ڕوونا کردوتەوە فعلەن بوونەتە مای خێر دەیان و سەدان تەڵەبە و زانا و دانای ئەو ئومەتەیان پێگەیاندووە هەتاوەکو دواتر بوون بە قودوەی ئەو زانانە و سەرمەشقی جیل لە دوای جیلی خۆیان هەتاوەکو دەگاتە ڕۆژی قیامەت. طبعا مەدرسەی بەسڕا لە دوو مەزدەرەوە زانیاری و زانستیان وەرگرتیە، یعنی مەدرسەی بەسڕەی لە دوو چاوک تەسیراتی دوو مەزدەریان لەسەر بووە لە وەرگرتنی معریفە دەربارەی تەفسیری قورئانی پیرۆز، یعنی دوو سەرچاوی ڕئیسی هەبووینە لە بۆ تەغذیەکردن و تەقویەکردن و پڕکردن و پێبەخشینی زانست و معریفە دەربارەی تەفسیر لە بۆ ئەهلی بەسڕەی. دوو مەزدەری یەکەمینمان لە ڕێی مەدرسەی مەحەلیوە بووە کە زانای گەورەی ئومەت سەحابی جەلیلی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەبوو موسای ئەشعەری ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبی. طبعا لە هەمان کاتشدا ئەو بەسڕە شوێنی کۆمەڵێک زانای تریش بووە، مثلەن ئەنەسی کوڕی مالیکی لێ بووە وەختەکی حەسەنی بەسڕی تێدا بووە، مثلەن ئیبن سیرینی تێدا بووە. لە دوایەوەیکەوانە لە مەدینەی بووینە دواتر هیجرەتیان کردی هاتینەتە بەسڕەی و لە هەمان کاتشدا مەزدەرێکی دیکەی هەبووە لە چاوگەکان، ئەویش مەدرسەی مەدینەی منەوەرە بۆ سفەتەی کە جیرانی یەکدیکە بووینەوە، هەروە شوێنی تەڵەبەکان کاتێک کە ویستیتیان مثلەن نێزیک بوونە لە یەکدیکە، هەر تەڵەبێک کاتێک کە ویستیتی بخوێنی مثلا لە مەکەی لە بەسڕەی چوویتە مەدینەی لۆ خاتری عیلم و زانست و زانیاری دواتر کە گەڕاوەتەوە منطقەکەی خۆی تر ئەو عیلمە بوویتە سەبەبی بڵاو بوونەوە و دەوڵەمەندکردن و تێڕامانی زیاتر لە مەسائیلی تەفسیر کەواتە دوو چاوک هەنە مەدرسەی مەدینەی عیلمیان لێوەرگرتە. یەکەمینیان مەحەلیە، مثلا ابو موسى الأشعري كصحابي بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ولقال او عالم وزانا ودانا كلا باشوان سرداني مدينه كردو لمدينه لا بصري ماونتوا دوميني شان نزيشي مدينه منوره وهات طلبه كانوا تدا بردوان بونو تدا خوين دنيا ما بس ما كردي بو ابو موسى الأشعري رحمه الله پروردگاری لبي يك الصحابه كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ابو موسى الأشعري بن عبد الله كوري قيس، طبعا عبد الله كوري قيس
صحابي پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم پیغمبری خواه پی فرموه يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبو موسى خواه پروردگار دنگی چون ده زلالی داویتیه وكو دنگ زلالكي آل داود طبعا حضرت داود يك لمواصفاته كان أوبويكا دەنگێکی خۆش و زوڵاڵیانە بوو لە موسى ئەشعری بە یەکێک لە قاریئە دەنگ خۆشەکانی قورئانی پیرۆز بە یعنی شاهیدی پێغەمبەری خوای صلی الله تعالی عليه وسلم دادەندرێ ولا ما كان أبو موسى أشعري لا حافظ كان القرآن بيروز بو بيغمبر خواه صلى الله تعالى عليه وسلم سيقيتي تايبتي بيكردوا نارديتي يمن بو بقاضي بو بمامصا يعني وانا هموي شاهدين لسرويك وانا فعلا بيغمبر خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لي الراز ولا خزمت بيغمبر خواه بو علمي على بيغمبر خواه ورقلتوا لنورو لأساس ولا منبعي أساسي خوي كإسلام كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لوي تماشا القرآن دا أبزي لقى بيغمبر داين عليه الصلاة والسلام رو برو لخزمت بيغمبر خواه يبون عليه الصلاة والسلام أما ڕاستی تأثیراتێکی زۆر گەورەی کردوتە سەر عقڵیەت و بیر و بۆچوون و هوزر و یان تێگەیشتنی سەحابەکان لە بۆ دەقە دینیەکان ولا هەمان کاتەشدا زۆر مەشهور بۆ بەوەی کەوا زۆر قورئانی خوێندرێتەوە یعنی بۆ ئەوانە و بەستەنە حافظ قورئان بوو بێ بەڵکو ڕۆژگارەکانی دیکەشی لە خزمەت قورئانی بردیتە سەرێ و شەو نوێژی گەلە زۆر بووە ولا هەمان کاتدا یەکێکە لەو سەحابانەی کە ئینسانێکی محبوب بووە دورێکی باڵای هەبوو يعني قاضية معلمة لخزمة پیغمبر صلى الله تعالى وسلم أو پیاوە بەڕێزە أو صحابة بەڕێزە کە لە بەسڕەیە تأثيرات خۆی لەو جیلی پشتەوە بەجێ دێری يعني شێوازی بیرکردنەوە و شێوازی تێڕامان و شێوازی تەدەبور و هەروەها شێوازی تێگەیشتن لە تەفسیری قورئانی پیرۆز لەگەڵ مەدرسەکانی دیکە جیاوازە بەڵکو موافقة بس شتي زیاتریان هەیە بۆ صفتێک کە ئینسانەکان هەر یەکێک شتەچی لەکنە ولا مشهورترین طلبەکانی أبو يعني مدرسي بصري أبو حسني بصرية رضا رحمة خواه حسني بصرية رضا رحمة خواه پروردگاری لێبی قتادەیە ابن سيرين زۆرن زانای دیکە زۆرن لەو بابەتی بس ئەوانە مەشهورترینیانن يعني ك لەسەر مدرسەی أهلي بصرة حسابك يعني دوای إن شاء الله لمدرسة تابعينا دين باسي أكين كأوانا تصروا الله كان أبو لبيش خصني تفسير قرآني بيروس وطبعا منهجيتي يعني زيادة اهتمامي بجانب التحليل داية يعني تحليل آية كان يعني كرديا ولقى الواقع أبون يعني كانت كبيني كان آيتك هي شون اللي حالي ببن وتركيزي يكزار زوري شان لسر مسائل نقد هبوه مثلا لبروي عراق طبيعتي وابوه مشاكل زياتر بوه خلق كاتيا ثقافاتي دي كي دقرتي كلابوه زياتر اهتماميا بس دايا وقدوايا دي باسي اكين لمدرسة اهل الرأيها لبروي نص يعني كمتر لبردز دابوه اعتمادي ان داوة السرچز زياتري تيرامان تفكرين لدقة دينيا كان لقداني آية كان براورد كردنيا لقل يقديكا وبش بستن بو فهميكا صحابة كان پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه خلقها بلاویان کردوتەوە ما بپختی باسی مدرسەی بەسڕە بوو دێنە سەر بابەتی چی دیکە کە مدرسەی چی دیکە لەو مدرسانەی کە ڕۆڵێکی بەرچاو و کارا و گرنگی هەبووە لە خزمەتکردنی تەفسیر قورئانی پیرۆز مدرسەی کوفە بووە مدرسەی کوفە یەکێکە لەو مدرسانەی کە ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە مەشهورە لە کتێبەکانە وەک باسم کرد يعني ئەو بابەتم کە باسی مەدرسە ئەکەین ئەوە لە کتێبە قەدیمەکان دەست ناکەوێت چونکە لەو بەڕاستی ئەو مەسەلەی ئەو تەصنیفاتە زیاتر لە دوای تدوین علوم تەصنیفکردنی عیلمەکان ئەو بابەتە دێتە پێشێ مثلا تەماشاکە مصطلحە مثلا لكن ابن تيمية ودياركي ودستكي ولك السيوطي لمتأخرين نك لمتقدمين أوش لبرويك بيشتر علمكان هم يعني متداخل بينا مباس ما كر الأول زاروا كعلم تفسير يكم علم نيو وكونوا سنة وكانوا سرابته علم التفسير أو دقاني ياخذ أو الروايات وياخذ أو ثراني كل الصحابة ولتابعينها اللي قال علم حديثة بعض ذكران دواتر ببي أو يكوا علم مكان تدوين كرينو علم مكان اللي كزودان كرينو أو كات بابتك مجرى خو وردقري وكو علمك وزانستيش صاحب مبدأ وها صاحب موضوع وبابتيانا طبعا مدرسة كوفة ما مصطايكي عبد الله كوري مسعودة عبد الله كوري مسعودي ك يعني لخدمة بيغمبري خواب صلى الله تعالى عليه وسلم يك كلو الصحاباني ك خدمة بيغمبري خواه كرد عليه الصلاة والسلام لسردسي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پرورده بوا حذيفي كوري يمانه فرمي نزيك ترين كسيك لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وبيغمبري جبتي عليه الصلاة والسلام لروي رفتارو كردارو شوازو هل سكوتيوا عبد الله كوري مسعودة
زۆر بە پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی عليه وسلم يعني سەرسام و معجب بووە باقی سەحابەکان کە بەسەوە زیاتر لە بەرەوەی ڕەنجی داوەتەوە محاولەی کردی متابعی پێغەمبەری بی عليه الصلاة والسلام وصفەتی لە ماڵی پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی عليه وسلم لە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی وسلم گەورە بووە وەلامان کاتیشدا و زانترینی ئەو عالمانەی ئەو سەحابانیانەی کە لەو عالمە سەحابیانەی کە شتی لە پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی عليه وسلم وەرگرتووە یەکەم کەس بووە کە قورئانی بە ئاشکرا خوێندووە لە مەککەیە و ئەزیەت دراوە سەبری گرتووە دوو هەردووک لە بۆ یعنی لە هەردوو هیجرەتەکانە بەشداری کردووە لە حەبەشە و هەروەها لە مەککەی لە مەدینەش لە بۆ مەککەیە دێتە کوفەی لە سەردەمی سەیدنا عومەری کوڕی خەتاب رضی الله تعالی عنه و لەوێکە ئەبێتە معلم ئەبێتە مامۆستا ئەبێتە مؤدب ئەبێتە زانایی گەورە هەتاوەکو يعني إمامي سردمي إمامي عثمان رضا ورحمة خوای پروردگاری لێبی طبعا لسردمي إمامي عثمان رضا ورحمة خوای پروردگاری لێبی وفاتەکە طبعا كهاتيتا كوفي دورة جار باڵای هەبووە لە کوفەی ابن مسعود بوصفتي صاحبي مصحفة تايبتي خوش بوها إلا التاريخ كان لدقة تاريخ كان أو كاتك إمامي عثمان رضا رحمة خوای پروردگار لێبی لەگەڵ لجنەی مختص وەکو دەوڵە بڕیارەدەن قورئان كان مصحف كان هەموو ببنە یەک مصحف لە خاطری ئەوەی اختلاف لە کتابی خوای پروردگار جل جلاله دانەبی یەک لەوانە کە اعتراض ئەگری و کتێبەکەی نادات مصحفەکەی نادا بەدەستەوە دواتر ئەبێ ملکەت بی عبدالله کوڕ مەسعود رضا ورحمة خوای پروردگار لێبی عبدالله کوڕ مەسعود ناڵێ مصحفی تایبەتی بخۆیە بوو یەک لەو کارانی کە ویان کردیا ئەو مصحفان لە سەحابە نەبین چونکە هەر سەحابەکە بوو مەتەلەن بچینە حەدیثێکی پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم لە پێغەمبەری گوێ لێ و بی لەسەر مصحفەکەی خۆی نووسیبی دیاری وهەبوو مەتەلەن لێکدانەوەی خۆی بووە لە خاطری وی چونکە گەر بمابانە ڕەنگی ئەوڕۆ کە مەتەلەن خەڵکێک بیگوت با چێ ناڵێ ئەوانش ئاەتن بزانە يعني سبحان الله دقة الصحابة وهروها حكمة الصحابة وتيروانين الصحابة موافقة وآياتك أخوة فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إما قرآن ما نازل كردوا ورا خوش مع أي بارزين أخوة پروردگار جل جلاله بو عملي الصحابة قرآني لبو مبارس لا تسلوي كوا خلافي تيبكوي لو اختلافي تيبكوي لو كوا سبين قصي خلق شيء غير أخوة پروردگار جل جلاله بيتناوي ومشهور تديني طلبة كاني أو مدرسيش كمشهور بن وهروها النبي عن هبي ولناو أهل التفسير مشهور بن علقمي كوري قيس مسروقة ومريها مدانية عامري الشعبية حارثي كوري قيسة عامري كوري شرحبيلة عبيدية أسودة وأنا كمان ناوي كان هم يعني أو زاناس تابعيانا كلا خزمة أو صحابة جليل لانا خزمة الصحابة كان بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم علميان ورقرتوها وبونة تشرايك براسيل السردمي خويان لو أوي كوار الروشني بكن بونة بناغي أساس لبو التدوين والتفسير الإسلامي لبو تفسير القرآن بيروز وهذا لبو خزمة كردني كلام الخواي پروردگار مدرسي كوفي جوازية شدي كي هبو لقل مدرسة كان ديكا وش أويا كمنهزكيان يعني اهتمامي زور بحفظ دعوة يعني وانا كدهات لك نوع دبون الطلبة تبع قرآن يعني حفظ بكردبايا ودبي قرآن كان له ما مصطلحكش بخوين دباو يعني اهتمامي بجانب اللغويش ده لو خاطري أوي كبيدة وتريس التجويد جانبي ترتيل تجويد دبايا بيخوين دبايا والطلبة بسر ما مصطلحكي لو خاطري وي شوازي خوين نوش أو شوازي بكلا بيغمبري خواه ورجلاء عليه الصلاة والسلام ولبدا ويكا بابت وتوانا كان ليك ديك جواز بون طلبة كان تقسيم كردون عندك طلبة يعني مثلا هلاوير كردون أواني كزيرك وزي طلن أواني يعني جدا كردوتو قرآن يعني بيلبر كردون يعني تقريبا جورك لشوازي مدرسة بون شوازك لمثلا تصنيف كردني هيز وتوانا وطاقي طلبة كان يعني تدا بدي دكريا ويكوا باس كراوة يعني لغيري قرآن يعني هو إجباري بوده باب قرآن اللي بربكريا لغيري أو قرآني لا علم كان ديك طلبة اختياري بو تسمع ديتش هلا بجري ديبي تسمع ديتش دراسة بكا بحد كسك بقدر توانا وهي زكاني خص سبحان الله يعني بكوي الله يجوري التخصصات بوني هبوا أو يك بما يدفروش نو بو يكوا ضلين مثلا أو فرانكس التخصص وشوازي خوين وكيسلا شهرستانية يخور أواي بس الإمي جياني إسلامية فرض كراوة بس كت أقرينه بو تاريخ خوما تماشى أكيد لسردمي عبد الله كوري عباس رضا ورحمة خوای پروردگار لي بلا
شێوازی تەفسیرە تەڵەبەکانیان بەو شێوازە پەروەردە کردوون یعنی وەرە کاکە تو دەبی قورئانت لەبەر بێ و قورئان مەجالی تێدانی لە عیلمەکانی دیکەشە هەر کەسێک بەقەدەر مەوهیبە و مەواهیبی خۆیە ئەبێت تەقسیم بکرێ و هەروە عیلمەکان وەربگری و خاتر و هەر کەسێکیان لە بوارێکە بتوانانی عیلم وەربگری و تەخەسوس وەربگری و لە هەمان کاتدا طلبەکان دەیانتوانین ڕوبەڕووی مامۆستاکانیان ببێنن و طلبە اختیاری مطلقی نەبوو لە مەسائلی مثلا بە کەیفی خۆی دەکەچنەکە هەر وەک حڕیەتی کولیشیان لێ نەستاند بوویە وەک باسم کرد لە جانبێکی ئیجباری بوو کابێ قورئان و هەروە حفظ قورئان و هەروە دەبێ مەسەلەی شێوازی قورئان خوێندن ئەو بابەتانە وەکو ئەوە بێ کە لە هاتووە لە مەصدەری ئەسڵی خۆیە ولا هەمان کاتشدا لە مەسائلی اختیاری علومە اختیاریە و لەوەی کەوا چ عیلمێکی هەڵدەبژێری بەڵام ئەبێ ئەو مەنهەجیەتێکە لە بۆی دانرایە تەطبیقی بکە هەر بۆیش تەماشا ئەەکەی یعنی ئەو مەدرسەیە نەتیجەیەکی زۆر باشی هەبووە و لە هەمان کاتدا بەخۆی و بە مەدرسەی کوفە بە یەکەوە مەدرسەی ئەهلی ڕەئی پێکدێنن کە دوایە دێن باسی ئەەکەین مەدرسەی ڕەئی طبعاً ئەوانە کۆمەڵێک ممەیزاتیان هەیە کۆمەڵێک لێکدانەوەی مهمیان هەیە لە تێگەیشتن لە قورئانی پیرۆزە کە ئێستاش لەگەڵ دای بابەتەکە بەردەوام توانیتیانە تاوەکو حەدێکی زۆر قورئان لە خطابێکی کەلامی خوای پەروەردگارە بە پێی زەمن و سەردەم و زەمان و مەکانەکانە بە پێی ئەو مەنهەجیەت و بە پێی ئەو ڕێگە و ڕێچکەیەوە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی علیه وسلم دایانناوە ئەبێ ئینسان بەو ڕێگەیەدا بتوانێت قورئان بگەینێتە ئاستێک کە ئینسان لێ حاڵی بی و هەروە تێیدا یعنی تەفسیر بگەینتە ئاستێک کە ئینسان فەهمی ئینسان لە تێگەیشتن لە کەلامی خوای پەروەردگار نزیک بکاتەوە طبعاً باسی ئەوەی مەسئلەی منهجیەتیان لەبەرەوەی باسم کرد یعنی لەبەرەوەی لە مەدرسەی لە عراقن و لە عراقیش دەقەکان کۆم بوون زیاتر ئەثەری مثلا گەڕانەوە بۆ نەس بە پێی ئەو دەقە عەقڵی و یاخود لۆغەوی و لێکدان و هەروەها لێک نێزیکردنی دەقەکانە بەسەر مەدرسەی کوفەدا زاڵ بووە في كل الأحوال مدرسەی کوفە تەواو کرد لەگەڵ مەدرسەی بەسڕێ هەردووچیان تەواوکەری یەکدیکەن هەرچەندە لە ڕووی لۆغەوی و زمانەوانی حتما تەئسیراتی خۆیەوە چونکە لە ڕووی دواتر کاتێکەوە عیلمی نەحودا دەندرێ ئەوە بوویتە سەبەبی ئەوەش بەڕاستی مەدرسەکان لێک دیکە جیاواز بوو چونکە هەر سەحابەیەک مثلا تەماشاکە خصوصیەتێکی هەیە و هەروە لەگەڵ سەحابەکانی دیکە ژیایە لە جانبی لۆغەویە خەڵکێکیان بینیوە کە مەصدەری ئەساسی خۆی بۆ لیسانی عەرەبی مبینیان لەبەر بووە ئەوە وا دەکات دواتر تەئسیر لەسەر دروستبوونی مەدرسەی نەحویش بکات مثلا لە لای کیسائی و لە لای سێبوەیهی مەدرسەی بەسڕە و کوفە کە خلاف لە بینیانە لەو مەسائلانەی کە هەیە مەشهورە و کەسانێکەوە لە ڕووی لۆغەوە کارەکەن دەزانن بەوەی کەوا چ ڕاجیاوازیەک لە ئیجتیهاداتی لۆغەویە لە بینی هەردووک مەدرسەکانە هەیە دێینە سەر مەدرسەی کۆتایی و مەدرسەی ئەخیر مەدرسەی شام کە مەدرسەی شام یەکێکە لەو مەدرسانەی کە کەمتر باس کراوە بەڕاستی و لە هەمان کاتشدا بەو پێی کە متأخیرە یان ئەوەکەوەی بڵێ کەمتر لە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی وسلم چوونەتە شام لەبەرەوەی شام لە ژێردەستی ئیمپراتۆریەتی ڕوومانی و بیزنطی و ئەو بابەتانەدا بووە و لە هەمان کاتشدا ئەوەی کە لە واقعی ئیسلامیە جێگای بایەخ و جێگای تێدا ژیان و جێگای تێدامانەوە بووبی زیاتر ئینسان ویستیتیان لە مەکە و لە مەدینە زیاتر نێزیک بن و عراق بەو سفتەی کە دواتر لە بەسڕە و کوفەیە حەضارەتەکە دەگوازرێتەوە ئەبوو جعفەری مەنسوور بەغدا دروست دەکا و بابەتەکان دێنێتەوە بەغدای یعنی بەسڕە و کوفەش بە پێوەی سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم زۆر تێدا بووینە و ئیسانی زیاتر زانەودانای تێدا بووینە و لەبەر ئەوە بووەتە قیبلە لەو تەڵەبانە و ئەو نەوەی داهاتوو کە ڕوویان تێدەگەن و عیلمیان لێ وەرەگرن لە خزمەتیاندا دەبن مدرسەی شام گەورەی ئەو مدرسەیە سەحابی جەلیل ئەبوو دەردا بووە ئەبوو دەردا عومەری کوڕی عامر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبی لەگەڵەوەشە کە خلافێ لەما بینی زانایان لەسەر ئیسمەکەی بەڵام ئەوەیان ئەو ئیسمێکی مەشهورە یەکێک لەو سەحابانێک کە لە خزمەت پێغەمبەری خوادا بووە صلی الله تعالی وسلم یەکێک بووە لە عالمەکانی سەحابە لە فەقیهەکانی سەحابە و یەکێک بووە لە حەکیمەکانی سەحابە ئینسانی زۆر زۆر عاقڵ بووە ئەو کابرا ئینسانی زۆر زۆر دانا بووە لە ڕۆژ بەدر موسڵمانە بی دێتە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله تعالی علیه وسلم ولا أحدا بجدارك على قلب پیغمبر خدا صلى الله تعالى عليه وسلم و للروجي أحدا دولة يكزار بالله أبو فقيري يعني حتى پیغمبر خدا صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمون نعم الفارس وعويمر فرموتي باشترين سوارتك لزنجي أحدا عويمر بو پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم تشتكي كده بار فرموتي هو حكيم أمتي يعني حكيم أمتي منا
أبو الدرداء رضا ورحمة إخوائي بالوردقاري لي يا ربي لسردمي عمر كوري خطاب رضا ورحمة إخوائي بالوردقاري بويتا قاضي لدمشق ولسردمي خلافي عثمان كوري عفان لصالي سيودوي هجري وفاتي كرديا لا صحابة قورة كان لما عداء أبو الدرداء هي الصحابة يتشي كانت في دمشق يعني لما عداء أبو الدرداء رضا ورحمة إخوائي بالوردقاري لهم يانبي إخوائي بالوردقاري بكات قسمتش بويكوا زيارة قبر كان بكين صفتي مع مصطفى وهروها قورو سيدي سرداري أو أمة ولقل بلالي كوري رباحة يعني بس أنا أودو صحابة لصحابة قورة كان لا سرداني دمشقيان كرد اللي ماونته أيش سيدنا بلال لصالي بيست لطاعوني عمواس وفاتي فرموه لحلب شار دراوته وهذا شيء كبيانو وواثلي كوري أسقعش يعني سي صحابة لصحابة قورة كان بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم سرداني دمشق يا كرد زيارة يان كرد اللي ماونته يا كمين يان أبو الدرداء بلالي كل رباح ولقل واثلي كوري أسقع أيش واثلة آخر صحابي بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم كلا دمشق وفاتي فرموه صالي هشتاو بينجي هجري لخلافة عبد الملك كوري مروان لا وفاتي كردي طبعا لا مشهور ترين طلبة كاني أو مدرسي أبو إدريسي خولانية علقمي كوري قيسة سويدي كوري غفلة جبيري كوري نفيرة زيدي كوري وهبة ومدرسي شام ومنهج كيان محمد كورد علي كيك كلمؤرخة كان باسي مدرسة الشامكة الله استقلالي فكري طواب يعني هبو أوانا يعني لبروي بوصفتي دور ترب ولا مكة ولا مدينة وهروها لبغدايش زياتر يعني تيرامان يعني القرآني تيرامان شيء زياتر أو منهجية تبوك مثلا أبو الدرداء رضا ورحمة إخوائي بالوردقار اللي بلالي كور الرباح وهروها واثلة أوانا طبعا كليبوين لبروي زور صحابة نبوين كمتر يعني دقيان لبردز داب وحديثيان لبردز داب وحديث الشات زمعنا كرايا لو يو بابتاني كدهات نبيش أو خلقاني كبسياريان لي أكردن أو يكلا بيغمبري إخوان ورقرت بي عليه الصلاة والسلام أو تفسيريان ذكر لبو عليه بوش وازيك ورجدا أو يكوا ورنا جدابا زيادة اعتماديان دا سر مسائلي تيرامان وهروها اللي يقدانوي وشكان وهروها جانبي مثلا مقاصد الشريعة شوازي يعني اجتهادك زيادة الاجتهاد شيء مصلحي ولا قرآني بيروزات يجيشت لدقة كانوا بي مبادئ ومقاصد وتفسير القرآن بقرآن وبحديث كان بيغمبري أو يكلا لكن أو صحابة برزان أبوا ولها من كانت إجداد واتر أقربت أوشتاني تيدانا وبن اعتماديان داوة السر الرأي بمعنى هوانا برانم يعني زور جاري وكاتك كان ضل الرأي يعني كابر برأي خوي كردناه تيجي الرأي زاناي دقا الرأي شيء اعتيادي جوازه عقلي علمي دقا عقلي شخصي جوازه عقلي شخصي أوي ككابر وحز إيش كان كابر بيوي كواتس بنا ما يشي علمي بلام عقلي علمي أوي بنا ما يشي علمي هيك أتوي بشت بيدا بستي اعتماد الدسر لو كاتك كباس الرأي كده أو الرأي ما بستي وني أتو الرأي تسيا رأي شخصي جوازه بنا دقا الرأي علمي رأي علمي بريتيا لو ميتودة ولو شوازة ولو منهجيتي كوا مدرسيك لمدرسة كان وهروها علمك لعلمك كان قرتي تبر لبو تفسير كردن وشرح كردن وهروها تاوت كردني دقيق وبابتك طبعا ولهمان كانت جدا أو مدرسة أهل الشام تماشى أكي مدرسية كمثلا ميلة الشديد يعني هبوا ولا اجتهاد ولا الرأي وقباسم كرد نوي قري زياتر لو بابتاني كده هات نبيشو اللي بروي بأكد جواز بوا أو جورا ليقدانا ويا وأنا مثلا بريم بو معيار ثابتي بوك لا الصحابة ثابت بو عندك بابت بلام بو بيشاتاني كده هات نبيش أو آياتاني كمثلا قصي لسر دربارنا كرايا زياتر مزبور بون أبي تيراماني لبوبكن مدرسة شدي كمايا يعني كمتر باسي أكده لو مدرساني يعني جاي لكتيبة كان كمتر بلا ما بلاسي بيني تموشتن باز بكم لو جنابة مدرسة مصر الشكل كلو مدرسانا كتأثيراتي كمتري هي بلام لهمان كاتش دا بمدرسة حساب كريو بمدرسة عن حساب كردو هندكا لكاتك مسلمانان فتحي مصر يان كردوه وهروها أو مملكة
بعدێکی سەقافیە بوو بۆ سفتێکەوە حەضارەتی فەرعەونی لێ بووە و هەروەها مەدرسەی ئەفلاتونیەکانی لێ بووە لە ئەسکەندەریە مەدرسەی ئیشراقیەکانی لێ بووە تەماشاکەی ئەو بیئەیە کاتێک کە عەمری کوڕی عاس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبی دەچێتەوە و دەبێتە قاید و سەردار لەوێ وەکو مامۆستای تەفسیر لەوێ خۆی ئەبێنێتەوە و لە هەمان کاتشدا تأثير دروستەکە لەسەرمان بەڵام کمتر لەبەرەوەی یەک سەحابەیە مثلا تەماشاکە یانە مثلا ئەو ناوە زیاتر لە مصر مەشهورە بەڵام کمتر ڕنگدانەوەی جانبی زانستی بە تایبەتی زانستی تەفسیر هەبووە لە مەشهورترین تەڵەبەکانی یەزیدی کوڕی ئەبی حەبیبە کە وا مەشهورە طبعا ئەگەر بێت و بین تەماشا بکەین تەڕابوتێکی یەکجار زۆر لەمابینی مەدرسەکانە بوونی هەبووە مەدرسەکان مانای وانە شتێکی زیادیان هینابی کە زیاد لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەڵام لەبەرەوەی پێغەمبەری خوا تەفسیری قورئانی هەموو نەکردبوو تەفسیری عملی قورئانی هەموو کردبوو وەکو عملی بەڵام وەکو لەفزی هەمووی نەکردبوو لێت کۆمەڵە بابەتێک هەبوون مثلا تەماشاکە بەپێی گۆڕان و تەطەوری دەلالی بابەتەکان یعنی کەلیماتەکان کە لە قورئانی هاتوون پرسیار دروستە بوو مثلا لەوانەیە وشەیەک لە عێراقی معنایەکی بی لە شام معنایەکی بی کە لە کتێبەکەی بینیتیان چیان کردێ مثلا لە قورئان بینیتیان گەڕاونەتەوە لای سەحابەکانی پێغەمبەری خوا ڕەنگ بیان دەکەسەوبی پێی نەگەڕابی بگەڕێتەوە خزمەت سەحابەکانە تەماشای کردێ هەر ئەو معنای لێداوەتەوە کە لە لای ئەوە مەشهور بووە مادە موافقی لغە بوو بیواروە لە مەقاصدی ئیسلامیش نەچووبیتە دەرەی ئیسلامەتی مەمنوعینە کە هەر وەک دوایە باسی ئەەکەین لەو جۆرە مەدرسانەی کە پەیدا بووینە ئەوە وای کرد ئەو جۆر لە جۆریە لە مەدرسەکانە جیاوازی بیئەکان شێوازێکی دیکەی خوێندنەوە لە دوای تابعینە وەکو مەدرسە کە دەقەگری لە منهجیەتی فکر لە منهجیەتی وەک ئەوەی ئەڵێ شێوازی تێڕامان و تێفکرین بابەتێکی دیکە لەدایک ئەبی بە ئیعتیباراتی جیاواز کە لە وەختێکی دیکە باسی ئەەکەین بمن بەخێر خی پەروەردگار مولایەکی موفق بکە و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته